Soalan 2. Alright, diagram 2 shows a straight line graph ln y against x. Okay, dia dah bagi dah. Okay, this is straight line. Okay, dia suruh kita express y in term of x. So, first kali, we have to find gradient. Okay, sebab apa-apa pun kita nak form persamaan garis lurus. Jadi kita kena ada gradient. Kita dah ada dua koordinat. So, okay, calculate your gradient and simplify. Okay, kita dah tahu gradient dia adalah 2. So, kalau dah tahu gradient, macam kita nak buat persamaan garis lurus lah, equation of straight line. We have to find gradient and we have to find C. So, before we have to find C, kita kena ada at least one coordinate passes through the line untuk mencari C. Alright, so sekarang by using y equal mx plus c, kita dah tahu dah our y-axis is ln y, our x-axis is x, and then substitute m. Kita dah dapat m tadi kan? And then substitute, we can choose any coordinate which passes through the line. Okay, cikgu ambil 2 and 1. Jadi, okay, kita replace lah our y is, bukan y. Our ln y is 1, our gradient is 2, our x is 2. Alright, so saya nak galakkan kamu semua, kalau nak kira kan, biasakan kita kumpul dulu semua number. 1 minus 4. Okay, and then baru kita dapat C equal negative 3. And then substitute in the equation. Okay, so sekarang belum siap sebab kita ni ln y. Soalan nak express y. Kalau express y, that mean our y must be in positive and single. Sekarang tak single, kita nak buang ln ni. So, okay, by using dia punya law of ln. Apa law dia? Ingat. Okay, macam mana? Okay, so kita nak cari y kan? Okay, kalau kita bawa ke kanan, dia akan jadi epsilon. Okay, L epsilon macam ni Okay, alright, so kita berjaya mendapatkan express y in term of x.